Mwongeye kwirirwa neza nshuti bavandimwe b'ibiganiro byacu kuri YouTube channel kuri Sahel TV. Amahoro y'Imana abane namwe, Imana ibahe umugisha. Twongeye kugaruka kandi mu makuru n'ibiganiro byacu, amakuru y'abavuga kuri uyu munsi. Uyu munsi ni ibihe biri kuvugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga n'ayo makuru agezweho. M23 ikomeje gutungana agatoki n'igisirikare cya FARDC. Aho nta handi ni ku gitero cyagabwe ku baturage bari mu nama mu mujyi wa Bukavu. Abakongomani batuye muri Uvira baranenga cyane igipolisi cya RDC cyari kimaze igihe cyarahungiye mu gihugu cya Burundi, uyu munsi kikaba cyagarutse muri Uvira. Ni ibiki bari kuvuga, ni ibiki bakivugaho? Ntujye kure y'amakuru yacu, utwemerere tubane muri uyu mwanya makuru n'ibiganiro byacu. Reka twihanganisha umuntu wese ufite ikibazo mu buryo budasanzwe. Niko mu buzima bigenda, uyu munsi birakunda, ejo bikanga, ejo bundi bigakunda, n'ubundi bikongera bikanga. Ariko ubuzima urimo ntibugutera ubwoba, nturi wenyine, Imana muri kumwe. Twongeye kubaha ikaze kandi muri uyu mwanya w'amakuru n'ibiganiro byacu. Imana ibahe umugisha, mutwemerere mubane natwe. Uyu munsi M23, Koloneli Nanga uyobora M23 yatumiye inama idasanzwe mu mujyi wa Bukavu. Iyi nama kandi yitabiriwe n'abantu benshi batagira ingano. Nkuko bigaragara ku mashusho, bigaragara ko umujyi wari wakubise wuzuye abaturage. Bikagaragara ko ari ibyishimo, ari umunezero ku baturage batuye umujyi wa Bukavu kuva wabohorwa na M23. Abaturage bafite ibyishimo bidasanzwe, dore ko mu minsi ishize baherutse kuvuga ko M23 ikora ibidasanzwe. Nta kindi babivugiye, baravuze bagira bati M23 irangwa n'isuku, amahoro, umutekano. Ni mu gihe imijyi yose ya Kongo udashobora kuyibarizamo isuku. Icyakora uyu mujyi M23 ifite ari wo Bukavu, uyu munsi uratemba itoto, urakayangana mu buryo budasanzwe. Ntabwo ari umujyi gusa wa Bukavu, ahubwo umujyi wa Goma nawo nuko. Umujyi wa Goma ukimara gufatwa, hagaragaye abasirikare bakomeye, harimo n'uyu Koloneli Nanga ndetse n'abandi baturage bari mu muganda w'isuku, aho bateruraga imyanda bayipakira amakamyo atandukanye. Izi ngabo za M23 zikomeje kwigarurira imitima y'abakongomani, abavuga ururimi rw'Igiswahili ndetse n'abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda aribo bita abanyamurenge. Iyi M23 ikomeje kwigarurira ibice bitandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi rero nta kindi kiri kuvugwa, nta yindi nkuru iri kuvugwa. Haravugwa inama ihebuje itangaje yabereye mu mujyi wa Bukavu. Iyi nama yari iyobowe na Koloneli Nanga ndetse na bamwe mu basirikare bakomeye bayobora M23. Nubwo umutekano wari wakajijwe ku ruhande rwa M23, ariko ntibyaje kubahira, kuko bombe yaje guturikira mu bantu hagati igahitana abantu 11 ndetse 35 bagakomereka. Iki gitero